A very good evening. Northeast window ki dialogue si miyang tabiri puna makpu han bamakta da donggi hosia le matong brana puna makpu taram nok chawo loina na ikok no na kurumjari. Ngasi Northeast window na khana ne na bidong ta pugachari bang si topic Lallk Sida Manipur government Semlak Kadar hariba topic asi khana ne na bidong ta pugachabani. Koi ki hau ke ba April ki tang kun gani thoi da Kashmir gi Pahalgam da koi ki Pakistan base oi ba terrorist singna koi ki Miyoi kun ga taruk hat ki basida sina maram oirakanda Indiana operation Sindur haidana madu aduna maming thon badugumba operation magi makhada Pakistan gi mathakta koi ki tongan ba location mapanda misal thada duna tang kun ga taret ki ahing nong yai pung amaga makhai dagi hauki Lairiba hauzik situation si Pakistan amadi India gi marakta yamna boiling point amada lairi adumakpu hauzik akhoi Manipur si akhoi war within war haiba dugumba state amakak haiba da haiman ba thoklo ruidaba amakak ni haukiba akhoi May 2020-23 dagi kuki amadi maitei gi conflict asi lotion bangamdana chahi ani help tuna lairi masigi marakta lairi basina akhoi lengak sem haidi akhoi political akhoi masida akhoi ashoiba madi constitutional crisis laibana maram oiraga hairiba akhoi state asi president rule February tang taraga humdoi dagi president rule leirakli adumakpu handak Northeast in charge sambit patrasu namit anigi khongchetta laktuna Manipur da lak lamba duga Churachandpur da tongan ba khigi BJP gi MLA ani unaba maduda natana kangpokpi da nemcha kepgen unaram ki maduda khigi MLA tongan unaramli dugi mathakta haukiba namit kharani gi mamang da khigi laiba MLA kunga mathoina sahi tawduna Union Home Minister da akhoi Cherol Pishan gi thuba matam da hariba president rule asina tha ahum pharak tringai gi mangoina na akhoi popular government ama semjagi habagi thamki edumakpu hauzik lairiba Pahalgam terror attack na maram oirakanda hauzik India amadi hariba Pakistan yamna boiling point laiba adumakna lairiba sigi situation sida Manipur gi popular government ama sema ngamgadra haibasini laiba wahangdi hariba ngasigi pukachariba topic asida khigi tongan ba panelist ahum lengchin bidro laire ahan bamakta da panelist ahum sakaminga konana takchabi tanja dom tang yang famna thamjage ahan bada khigi pabung NABAKISHOR former chief secretary pabung bo taram nokchari ani subada khigi oja PUYAM TOMCHA president AMBA oja TOMCHA basu taram nokchari ahum subada khigi oja HEMCHANDRA SALAM ICHEL editor ICHEL express oja HEMCHANDRA basu taram nokchari khigi hariba khigi tongan ba panelist ahumak na isai sagi achinba matam khara khajitang khaidokpiduna matam gi oiba khigi issue da kana nei ne nabgi ta pukachari basida matam khara khajitang kaithokpiduna agui Northeast window bu support tawbiba sigidamakta hana Northeast window gi maikei dagi panelist ahumak bu thagatpa phongdokchari ngasigi pukachari ba topic Lallk Sida Manipur government Semlak Kadar hariba topic asiga mari leina ihan han bawa hangsi ai akhoi pabung NABAKISHOR da lakchage pabung hauzik India amadi Pakistan gi irang marak asida Manipur gi akhoi popular government ama sem ba yana lei haidana akhoi even Northeast ki in charge ori ba sambit patra la ame adumakpu unari ba MLA sing dugi chapcha ba warol di miyam da thamlakte adubu tongan ba MLA kunga mathoina khoyek tawdana Union Home Minister pi khiba cherol dugi matung ina khoyegi laiba hauzik chatliba haiba megi thasigi manungdadi popular government ama semba yana leire haiba warol adudana tana social media sing da khoina thengna jabada hanagi former chief minister na adumak akhoi chief minister si oiba yabagi chawba thajaba amsu lei ka warol thambiri pabung sig matang da pabung gi promote kari thambiri pabung tang thambi asigi topic se Manipur gi Praja ayamana hangiba dum question amani popular government se karam kana lagadage laksula anningba haitare popular government se elected representative na semba sarkar democracy gi niyom matung leiba sarkar do pambadagi karam kana lagadage haiba dugumba apamba aningba do phungdok to lakpani aduna ngasi koigi TV gi channel sida su any gi Northeast window gi channel da su khana bise maram chai haina khali ado asiki laiba
development je khoi na yengu ta ga di sambit patra na 2 days gi khongchat ta handak lakhi basi masi some kind of exploratory visit hai tare exploratory hai di kama physically leriba MLA sing especially BJP pu support over LI sing BJP gi manungi MLA sing both in the hills and the plains makhoi gi wakhal kari lege makhoi gi opinion hai tare ko especially leadership ki matang da makhoi gi mot lobagi hairap lako mali adu moko hojiki tawriba nini ge discussion debate maya maksu tawgi bese poll ke ai ta da bai mong ju hairap mali madu phatti habanate is good Zage ini koi ke thaba ma taw ma tam da mayam consultation toraga tawbusi madu ge view point mayam si puraga stagda sambit patra su national leaders sing da ma pau tamuduri ni esum ma khoi ge mot lei popular government si koi hanjin ba pami natraga leadership ki matang da ma khoi ge mot si lei aro wai de central government na karamba phirep lausi ge krai si lorok pa yai hariba aduna amar yenguraga masi popular government number lakpa yabagi possibility di lei lakani haibadi khoi da haibadi ngamde kaina haida maram khara leiri manipur gi hojik leiriba crisis se langsai gi sida paliba lal marak sida harise lal sil roi dinge gi marak sida popular government ama thamu bada maduna lansi gi solution porakpada madu mating oigadra oiroidra haibsu masi khana daba yadabani PR lakri bisi crisis manage tawbang amdabadagi central government na masi pairaga amuk yengsira kaina dum tawbni aduna haugriba matam se nearly tha ahum phadri hariba aduna tha taruk phawbadi central government na masi gisi PR na sason tawbusi masi angtang changyeng ning ambasu yai na khali khoina haibisi ye loina conjecture ngaktani masi khoina basis leidna yam kan ngang busnati amuramda mu khoina mu yengbada hojiksi Pakistan ke India ke lan se nomu ke kankhala ai ko ai khoi na di ma se irai lai na aham da di khalam mi India na strike to ro matung da Pakistan su chap manana sum khut halai kula lakwa se na casualty lai ada pi riba lan se thoi ba casualty se version se India ke news channel India ke government na har gana Pakistan da casualty he yam ba gomba Pakistan lom de har gana India ke plane manga kap thai bu haba admai to asum ba fake ti khang da ba adu mok po hojiksi lan si India ki su leiriba kari hani Pakistan ka dang border da leiriba town sing mayam sing si yoksilakpa adagi India na su Pakistan ki Lahore da natana Karachi adagi Pakistan occupy Kashmir da kano yoksilakpa adana hojiksi leptana masai border sida sailing tawba artillery ki kari hani kuchu khulai mayam tharakpa khulakpa sina yamna adugumba mine se bar sarkar ki mine se occupy tawbu matamnina manipur gi sugumba popular government ma thamba gi wakhal sidi makoi dadi aidi ke ari changam godo mande it is makoi gi damukta di secondary ni makoi gi hana leiriba point of view su manipur gi leiriba sigi conflict se amaramda masidi moi gi kanoni intertribe ki hana dagi torokpa adugumba sanadana lakpa adugumba khanabani ana yam laithok musu khanba adugumba kanomi ngamani masida ina harap palba yabada newspaper da yawbada Donald Trump na kari haige da India Pakistan ga smato lansung they have been fighting with each other for hundreds of years and that my thong na highway mas mun na khang de with Donald Trump jena India ga Pakistan ga po is in 1947 gi ngasagi British parliament passed over India gi act 1947 matung the India aina leram lebak to the Pakistan je khaidong ki bani hariba partition aduna Donald Trump president so sahi chama hena mo khanada la amni haduma factually lali dna ko in the same way ngasagi India ke prime minister na India ke home minister na aikoi ki conflict sigi matang de moi de jung khanada la ba kangbu ni ka na yamna aran ba kan factually lan ba posei ka haiba se smai tong na haiba su sino maram moi dana aikoi ki solution thi bada amuk hena lui ada aroi boy na first round da aina haning ibdi popular government thamge su thambiro PR thamge su thambiro madu effective oiba government ama thambiu governance phajana tawba solution se pura phajana purakna ba hona ba masagi singi lamda kuki gi militant sing na tawning bada tawba haining bada haiba maduda
freedom of speech, freedom of movement lehendaba, rule of law leidaba adugumba leiba ama oibadudi ngasai PR leibagi su thudokna su kanade aduna PR gi leiba government su thabak tawbiu ngamoi hargana ngamoi na harga popular government ama thambiu popular government du thabak tawhansi aduna tragadi setu consider sum thamaga thabakti tawdragadi manipur gi praja gi awabadi no gi helakpasina hojik laiba phijom sidi ngasai paisa paidaba pot leinanaba purchasing power leitaba dukan makhai pot sittaba economy se sok yaba chang yongna soe habisi mokhoina su khajitang khangbi bam thoi ana aham round sida ai thamjage. Okay, thank you very much babu makhacha thaja boina ai khoi ja HEMCHANDRA laksage ja HEMCHANDRA na kalamarom da leader akhoi leadership crisis lei haidana even khoi tang mapanda khoi former chief minister na resign tarba matungda maduda su sambit patra dum anamit ni humni do dum lai Imphal hotel da lai tongan bemele sing unaki adumakpu haidi leadership crisis laibana president rule thambani haba warolam su haidi adumak union home minister na thambiri adumakpu hojik president rule si babungna su panbiba koigi effective oibetuni miyamna pamli base adubu kari haini hojik miyamna ngasi mak akhoi thamjariba topic Lallk Sida Manipur government Semlak Kadar hariba sida kari haini hana hariba India amadi Pakistan gi issue se laitringa gi mamangda adumak divert and tactics ki thabak se dumak tawraga lairabani aduda natana Manipur di tongan ba conflict si tongan ba khoi ethnic crisis yamna leiba adugumba state ama khakni haba warol su khoi union home minister na thamgi adumakpu oza HEMCHANDRA da lakchani wa waphamdi hawzik India amadi Pakistan gi si gi issue simana pura Manipur gi hawzik lairiba chahi ani hansala ba kanosi oza HEMCHANDRA masi pura divert tawgi gadra haibagi miyamna apprehension ama lairi adumakpu hairiba khoi Kashmir da thokiba thodok tu nungaite miyoi kunga tarukni maduda laigidabadu adumakpu khoi Manipur da di miyoi chaniga yankhayena laigidrabani more than 60,000 people are IDPs ne oza HEMCHANDRA masida miyamna hanglai karigidamakta Pahalgam gi sidadi asigumba India lengakna laukhatlaga why not in Manipur haiba wahang amsu hangnari oza HEMCHANDRA sigi matangdadi oza HEMCHANDRA gi oiba motsi kari thambini oza tang thambiyo hojiki ahan bada haigi bada leadership crisis haigadra mogi luchingba ama puthokpangam de haina PR lakpani haina khoi center na hairakpase maswai sida aigi moti leadership crisis natraga leadership khanmangam dabagi problem si leite loy maramdi BJP ki chatnabi ama oina haigadra Manipur do oikiba Manipur da BJP lengak lakhiba mathang se yenga kanda madugi koina luchingba se khallaga ma ohen biu kaina hairaga ohen khiba amato oihide haidare Mr. Chief Minister Biren in 2007 da Manipur da BJP lengak se lakpa kan sida Biren masamak Chief Minister oini se masamak sungang gangde ngasagi ma masang su dum haijabani ko aina Chief Minister oiri se kaina laibakta tawraga oining dana oibana yes adu maina leibani aduna masigi phigam sidadi ma ohelu kaina sidagi ekhoi langi ba MLA singse sisinaga ekhoi luchingba ama leire ma si ohenbiu ka hairaga hekta ohela ka dawdi mande adu madumaina masigi machet se lakpanina handak khoi Mr. Ben pham thadokhraba matung sida anouba luchingba ama hapnanaba sambit patra laga drama amakak sathagi hairiba drama do nimi humni marini jatharabadu luchingba amata hapangamde Manipur lengaki luchingba anouba chief minister ama mkhan ba hidu oithoki deba madudi angakpa makhangni haibi ai khallagedi somda decision haigadra Biren yadaba khangbu haigadra makoina hairidu Biren nataba mi amu ohelo moi adum yare haibaneba adu sisida anouba chief minister puthokbangam de sisu angakpam khangneba ko adu hawjikna amuka
MLA सिंह मरक्ता हारिसे सेंटर ना खुदोम भी थिलकपा हापलकपा लुचिंगबदु मोय अदुम यानी हाय अदुरदी स्वाइसिदा लीडरशिप हापंगमदबगी नत्रगा क्राइसिस लेबगी पोतुमदि ममी सुंता ताद्रे लो अदुना मसिदी सेंटर ना PRC इंटेंशनली ngसागी खुदुम साबदो लौरगा PRC लेहनबनी हाइबदा सिन आइगी मोनिको मरमदी मणिपुरदा सही अनीरोम लान से चथरक पकांदा मणिपुर की BJP लेंगाक सिसु थवैना मोइना इंथुबुसु पाममोय ओथोकबुसु पाममोय अदुबु मसिकी तंजा अमा येंगांदा PRC थमजिलगा कोई इरांगसी तीजना लाक्सिन ब याननबगी पॉलिसी अमा ओइना थमबनी हाइनो उइ मरमदी मोइना लीडरशिप क्राइसिस हाइबदुदी यानिंगदेबको यानिंगदेदी मरम चादे हाइबने अदुमाइना सिल लेर मतुंगदा हौजिक अमुक अखोइगी एप्रिल कुमापंदा MLA कुमातोइना अखोइगी लेंगा लेहनबियु हाइदना हाइरुरे हाइरुर मतुंगदा केनो से लाए संबित पात्र में मंगादा लाए लाकान सिदा अमुक मथंग मथंग उन्नदना मयाम अमु उन्नगरे MLA सिंह अदगी इवन सिविल सोसाइटी याउन उन्नरिनी मधु मागिदो गवर्नमेंट सेमनब लाखिब्रा नत्रगा इरांगसी नेमथनब लाखिब्रा हाइबसी क्वेश्चन हंगनिंगाय ओय अद हौजिक सिगी लांगनरिङै मरक्सिसिदा अखोइगी पाकिस्तान गा इंडिया गा गी मरक्ता उंखनबसिसु हौजिकती सिगी टेंस यम वांखटख्रेबको हानदी पहलगाम अटैक्स तमी कुंतरो हाटख्रो मतुंगदा इंडियाना ऑपरेशन सिंदूर से लाउथोगा ngसागी टेररिस्टिंग द टारगेट तौबने मखोइसिंदो मखाताना पराम तंबीबा हाइतारे अदुमबगी वखलोन द ऑपरेशन सिंदूर से पैकेटपने अदुबो मसिगी डायमेंशन से हजुकी पाक्थोरख्रेबा पाकिस्तान की आर्मी इंस्टॉलेशन सिंह द खुद थारोई हायरमबनेबा इंडियानासु थागिदे थाद्रियेन हायरमबदो हौजिकती ngarang gi haukiba ahing haigadra me tariat amasung nipan gi donaba namidang gi sarusing gi da Pakistan gi air defense systems in radar systems si tugairin da si yoksilaga di irang si adum pakthorok pa makata na sathakhiba yam sang na satharak biya bagi mami dunya bu reise ada sida indiana asomda yam akhanaba mieng amoina msangre lan si पूरा एक इंडिया की दी हंदक सीसे पूरा एक सेम साबगी मगोंग दुनी लाइसे सीसिदा कोई बॉर्डर एरिया द लेबा कोई चीफ मिनिस्टर सिंह चीफ सेक्रेटरी सिंह DGP सिंह याव मीटिंग लोइन फंगरे अरेंज तौरे अदगी इंडिया की मकोक थोंबा कोई एयर फोर्स की नेवल की आर्मी की लोइन म उनरगा वरी सार अरेंज तौरे अदुगी मथकता सिगी एयर स्ट्राइक नत्रगा एयर रेड से चथरक मतमदा मिचम सिंह से कमाय तौदना यामना कैजुअलिटी से कमाय हनगदगे कान मॉक ड्रिल से इंडिया सिन मथुंग अंगोइनी अद सिगी फिल्म से येंगोरकांदा लान सिदी हंदक्ति इंडियाना अदुगुंबा टेररिस्ट सिंह मथक्ता अमदी टेररिस्ट सिंह सौगत्प सिंह मथक्ता पराम तंबीगे हैना चप चाब फिरे अमा लौरे हाइबसे मसिना मेक सेंगेना हाइताय अदुन मसिना सिगी फिल्म से लैबनिना लान से सिसिदा सु ngसागी ग्लोबल इंटरेस्ट मैम लेदन को जियोपॉलिटिक्स की चीना की इंटरेस्ट अमेरिका की इंटरेस्ट अदु तागी असिगी मैम लैबसि येंगाकांदा इंडियाना सु मसिदा यामना लुमना लोई हाइतारे याम चेक्शनना हंदकिसी लानगी मोंगसी याम चेक्शनना पाइखले फजना ग्रूम तौरेबको अदन मसी सिगी तंजासिदा मणिपुरदा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमबा सेमदबसिदी मखोइदा हौजिकी ओइनदी इंटरेस्ट लौरंगदबो मानदे अदुना मणिपुरदा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा अथु मतमदा लाकनी हाइबसिमदी हौजिकमकी ओइना हाइबदा कितंग लुना थोई अदुगा लान से सेटलमेंट अमा लाकपा नत्रगा करी हाइने कितंग फगलकबगी मोंग अमा लागदी मणिपुर रोमदा अमु येंगपसु याय अदु हौजिकी फिल्म सिददी मणिपुरदा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा थंबा असिबुदी PR लेबना फई हाइना मुखोय वकलसु लेरमगनी अदुना सबचाना मसिदा अनो याम थुने हता गवर्नमेंट सेमनी हाइबदुमदी उद्रे अदुगा अखोइना मधुदा अनोबा
government nama laani mana chief minister oirkani atau haju pangai da hainai dena ko adu maina sigi keno sida thajaru busi pangkan kana dong mande sigi chauba kogi sigi national issue mo oire ba manipur gi sigi moina ka haibedi yam sitana ka haibene manipur sidi adum ngalinge keno dagi moi masen tribal masen pakhat takhana ba phana ba gi bhaw moina adum urga leibane ba masi su yam ikai ningai ni haitare mitai singi oina di yam ikai ningai ni haitai adu kuki singi oina di moi di halar ga modong lan tawwa modong attack tawwa simain tawwa si moi di chanabi oina lakpanina moi budi yam lem jaram be yai mitai sing to sin lan tawa ngami kai si moi di yam lem bagi bhabam leram gani adu ga mitai singi oina di masi yam sathi ba yam ikai ningai oi ba makhak ni haidi mkhoi gi manana adu gi thak da kum thara ga lan ga sokna da noi ga kamna da hatna da suni yum mai thana da tawba kai si ko masi yam ikai ningai ni adu kram tawni tho abanina madu ngak thok na bo hona ba haibu sidi masana tai adu ga india gi interest su haju ma ki wena di manipur da iro lo bo ude na smain thamje han ba thank you very much oja ai makha chatha jaboina oja tomcha da lag sage oja tomcha hojik laiba khogi india amadi pakistan gi laiba hojik sigi issue sina the national issue acha o ma khak oirapanina manipur gi akhoi chahi ani hela ba akhoi gi maitai ko ki conflict sidi masida habadi hana dagi interest laitabasi hena lairaroi habasi miyam na thazaba miyam gi apprehension ama kakni adubu oja tomcha adaina laksaning badi khogi citizen ama oina habadi citizen khuding mangna phangbam tokpa article 19 gi makhada free movement habasi march ki tang ni pan da law thokre duma ko president rule leirabasu hojik phobang amdri adudana tana akhogi democracy gi pillar mari haiba koi judiciary legislature executive and the media sisu oja tomcha nakalam rom da pura failure haiba da haiban me thoklo roi da ba dumba keno ma khakta lairabani sigi matang da hojik kari haini hojik miyamna pakistan ga india ga gi laiba phibam sida manipur gi issue se pura divert tawkhrani aduna masina hena divert tawriba makhai nakalam rom da hena koi di economically pura disturb ora ba yam satina so ba dugumba kaino ama khangni ado akhogi ain gi miyeng da lo gi miyeng da ngasai gi lairiba khogi lamdam sida lairiba group atopa loimak highway national highway lalaga chatpa yai except maitai ni chatpa yadrise masida lengak na chatpa yare haina lakthoga su khogi India citizen amoina maitai singti chatpa ngamdri sigi matangda oja tomcha hojik lairiba India gi India amadi Pakistan gi lairiba issue adoga maitai amadi kuki ga lairiba kaino sida oja tomcha ge ba mon se kari thambini oja amtang thammi masigi matang gi daina hajening ba wafam de hojik ta sengna koi yam kupna khandaba matam amadi yore aduga hojik ngasi smart tokna koi gi discussion hour sida koina phangi ba matam se kumi ohum ni khanari se pung amma khaktani 60 pung minute kun khaktani koi na haiba ya bagi khudong chaba lai ris masida loina ma khanaru budi yaro adubu machang oi ba khar pugot ba matam da koi yam section ba mathok ta india pakistan bu oiro koi gi manipur gi swai gi ko south east asia gi saruk si bo ro mase koi yam section ga da prithvi gi kano se koi gi politics koi yeng chen da ba yaro koi se thai bong mang gi man ga thai bong man ga lai ba tin dong na hing ba ya ba matam natra ba na hoji koi gi manipur gi irang je hor ko matam da america ge moi gi ko kangbu na moi mediate tau gi har min hoji lai ri ba prithvi da thui ba lan ma ya hoji second war ga matum da lai ba sing se ma se america gi khud yaw de ha ba sunga yaro hoji dainari ba Ukraine, Russia, kata wi khanari no. Sagi ko Cold War si loi graba, matungda Soviet Union se kai graba, Russia hina thok graba matam jida. Sagi ko moi matam dugi koi gi hana kana si Europe si amaroi na East Germany, West Germany ne leiram ni masi punjana ba matam da hojik so tholai ba ko koi America ga sign tawna gi koi NATO ha ba se koi mamang lam da sungan hendo halaroi adi NATO ha ba pochi chok tho halaroi ha na yanagi matung dagi di matang chok thor ba Russia ji question na mo honar do hojiki lai ba Ukraine ha ba si da
ngasai mi gi Ukraine gi khoi gi ko democratically khanjari ba president amu ku tawraga pan ba kan president ne ba hujik lai ri America ne injil ga khanari bini mi gi Russia ha bu gi akoi bu maning thong da mi gi NATO gi member o hena bo honari bini samai tawdra adegi mi gi Libya amna chakpa Arab country ni Libya je pumun mut khra bne hoji kai re Iraq thu gai re bne hoji Gaza da tawri basi mai sai nongmai pisan da bom pisan le dra sai human rights aso ke mate violate tawri adana sigi marak sida sai ko aikoi gi Southeast Asia sida America na khut changa dawre ha basi mase ko khanga abane ba hanaki batang sai ko ko India gi lisang jit ba policy da ko yam samna harbada akhuna so yam to na so haire India ha lebak je sem ku itu lebak ne adu haire is Manipur ha basim yam ari ba leba amani masi gi masagi on civilization leijaba British na lakpa matam da sum khoi makha da thamma na te protectorate oina moi palalam ne tongan adu masi Manipur haiba pochima hingdana leiba ta taragadi sai India gi manung da kari kai ba lege de gi haibu di khangde duga khoi na so sidai angang bu ya ba natte adu akhoi gi marak sida sai thugaina na ba policy je lisang china silai have simde mase khoi gi imang tar bo podam ne ba masi amna long short term da khoi nei na sunga yar adi amu masi gi hande ki Bangladesh ki tawri se ko cha mane hoji Ukraine da tawri duga Bangladesh ki elected ba government si khoi myam changna lan hol laga tan thok raga adi gi hapse lei ne ba mai gi western ko America na ya ba mi hapse lei ni mana resign tawdring ma na tan thorak tring ai matam da mangon ma na hire mi ne ko ma angau ba kamu na koi ai ngon si hire ne ko si ye ngu tar ga de hojik si ka ino hai matam da ma koi na Christian country ma gi maming da si gi ko Burma swai gi jaga si da kari mo moi na lam ma semjal laga mo kai sang pa ya ba ge gi sidai da ham chang sak sa ba ya ba gi po si am saw na lei ra ba ne Pakistan gi jodunga Pakistan gi issue je ka do gi su am koi na hingan da na thami ji kari gi no Pakistan se kana na mateng phang ke Pakistan se Afghanistan gi ko kanu ja Russia Afghanistan da moi mo ko thingjale adigi Russia gi kambu um le me America kambu um le me ada moi sa sona kan da terrorist natraga kanu ja khoi Russia fight tong na na mateng phang jale noi apa ba pisal ade plane apa ba pisal le paisa pisal le ade bin Laden je moi de le mi ni yaringa di moi ju tu mille moi na hata ya dra kan da changal ga hale Tam samna habda sigi poche ade mo hanga ne yeng matam India habse ancient ko khoi gi history gi ari ba matam da khwai gi chakut pa khwai gi ina khu le ba ore mim ne adu mo is India company na laksel company ni lai do mo na ekta India se plunder tori ni khoi gi han gi lejari ba industry me am hatu ibni sigi lan tum kaya ma adu khoi loina ma on black and white of lai na ngasi mo to mo na India gi low gi ba lan tum fikya no je khang ni khoi gi India gi ko hino re je mo da ji मोखोइने सिजनरीबने अदुगुम्बा ngасai ko Hindu ga ngасai history gi matungena Hindu ga Muslim ga lamina ko matam sida khoi khara khana chaina bodi ai adu bosi adum ponne hinminari bane ba moi salam da dum sim thugari mine thugara me adu notice ki oina di taseng ha tar ga de India gi oina di India gi matam du gi ha tare ko matam du gi ai party di paning dre adu ne ada ne am ha gele ko matam du gi na notice ai di moi thoksa da ran khale thoksa da ba akano gi war su China gi war su bai bai tor me harim ni adu kari gi dam ta Siliguri corridor gi dam ta kari gi hoji problem thok no moi ne karba notice am siram ta ga de sidi ar sidi ko he notice is a part of India ngasa gi kilometer ko tara kun ka gi kan corridor thamba ya re masidi am da kilometer sam gi corridor thammo haidra thambam thok ka bra masi moi ne yang hong da bne yang da ba ji moi thok cha da bne hojik da moi na silai adu yam lai bu phaba bana phaneam tor mo ka chu kasi moi na aran ba phaneam chang utara ko hojik gi lai ba dispensation government sin di noi na tali ba pi do ko sung bi piro ha ba na phong na law ba ngam hojik ko noi na hai ba separate administration je piro hai ba se hojik ta seng hai ri ne masi gi dang te moi thau se adu na di ta seng na masi yengu matam da hojik gi kanu se yam na lui adu ga sai gi Pakistan gi sida he na changchen gi ne ha ba adu di अखोई जो प्रॉब्लम लै है मसी अखोई political dispensation है political कनो को अखोई कनो से politics लाइरिबा अखोई political कनो सिंगसिना मसी अखोई फोंदोकदबने बा अखोई जे हम सबना हारबदा अखोई मणिपुर की इंपोर्टेंस जे कनाना पीगदबना हाबदा अखोई छात्रन पीगदबसु नते सानोरन पीगदबसु नते मणिपुर की इंपोर्टेंस politically important ओयना या मरु ओय पोने हाबदुदी असागी politics
politics to wiriba mayam sina koi utgadabne ba koi satra singna koi aphaba satra lena uliba sanori singna koi aphaba sanori singna uliba adwaida sigi lamsidi am maru lamni masidi noina kanoga koi ge Pakistan ga India ga tongni do adudagi not less than ko adudagi hena tadaba masi amna ko yam thina ko de anytime koi da ko India de am chaung soluk pa yaba pot amani en haibse mase khangan baje koi mathok tai ba aduna akoina khanna ban nei na ba matamda ngasagi ko mina kari yeng birakadege akhoi jang wali mina kari to giram natar akhoi gi rom dege akhoi ji sinina na haibido madu ma koi change ba du taseng na hai matam da haji popular government de ai gi wakan de lakoi matam suna na te mam de keno problem solve tor ba popular government na solve to na ba problem la haji illegal immigrant ki mayam leire haji moi khulai mayam phagalakte adi ko de moi haji akhoi gi article 14 19 21 moi haji keno moi season ngong de season ri su se ji lok to ba Manipur go mi oinadi masagi ko assembly leng da su se lokto ro habni lokto pira ma habni ado ji mo se lokto te ba sanggo na kamai sangdo ino ado da di su gi ground rule gi matu gi na mo je kamai control tor ge habse masi mayam je boina kano da central government na masagi PR chalari gi matam da masi sol tok da ta ga di hoji akoina kano se ko khoi gi kano se lai la ga di na tra ga na du tor ga di hek pharani na haibi mongda akoina sum ngai dna lai di madu di adudi hojiki leba democracy satpa matam sidiri natteba masi ning thok pama natteba as ning thok pama nuai ban kan papangal kan ning thok na palaga de khoi lebak se nuai gane habdo natteba adun sidi khoi constitution chalai bu lebak ni constitution machinery gi matungina internal disturbance laiba external aggression laiba ta tar gadi madu state government mo mateng pangani habni panguju pangir pangdira khangre kan 350 men ta re ado 356 chalabani na masi chalinge matam sida madum do na mai onjam na phaiba duga adubu logi ta tar gadi mathangi parliament ta puthoga akoi gi kano se PRC sangko kadra na traga sangdo idra haibdo madidi mathanda ken gada wane aduna ngasagi akoi ji ko khanna gada pot khanna dadna ngasagi ko atu khanna dana laita gadi yam kai laibuk thibani aduga akoi se notice the thoiba problem je ta sengna ta gadi adidi Pakistan khara nongoi kapsal ko ani India da khara khanna hur ko ani som dadi ko tongan laibak ama kano ko Bangladesh da tawriba sumaina America gi poche changa ga western country da moine influence laibak ama inong no laibak am semko matamda akhui notice kamai pan do rige aduna madu India gi security kam threat lak da ge bako masigi poche akoi khangan ma matam ma change aduga hoji lairiba world gi kano si ko hoji lairiba pot ma yam se je any jaga da lebum dum da America na sana bane habisi hoji loina mak laira bane bako aduna hoji America na laaga swai da sana ba ya na ba gi pot kangai sing je se akoi matam jana thengna ga dam ni aduga akoina masu baji thengna bu ta Bangladesh ki do ningjangu acha haidi aduguma anarchy bu pot akoi gi kano da adugumba bo akoi gi democracy da bo adugumba gi space laibra is there any space for anarchy in a democratic setup madu daga tawdana ko sandagi government je phajana tawda targadi as Bangladesh ki matawdu tamani as Bangladesh ki do tawni gan sigumba posi masi yora bane ba aduna masi yam ko adigi yamna sinak tiningai bodamani karuma matamamada akoi gi jawar neru gi matamda Chinese aggression da notice se bye bye toruma dumaina hoji lairiba India government se man notice se bye bye tawge na khangar ga di khangre nei thokko dum tawjoro akoi di Siliguri se thadalaga akoi thokko panjagar ge nei thokko tawro ha ga na tongan bamni adu masi tawdana badudi se akoi gi lairiba akoi gi political casting se masi am section na tawutai adu akoi gi power hungry odana power monger odana ko koisong chongwi pose matam nate adana masidi akoi gi ko Manipur ki future yanga notice ki future yanga maroina on the backdrop of our ko ancient civilization ancient history du yeng biraga politics to ba mathau tai adu ngasagi sarkar lak panatraga lak ta ba habisidi kyam kuina bu PR bu thamya toino adu kari gidam ta ju thamoi dorino kari guma marang khangda ba sigi situation sum leita di kara di popular government lak doi aduna mase akhui gi khuta loina mak lai aduna akhui gi lairiba political classing che adi ose haji dune akhui ji sumai tok na ipai pu na thambiramba laibak amada politics to iba mi amani so haiba ko madugi chawtok pu popiu adu natna ko akhui di kana afaba ina kun no amagi ko akhui di minai ne haidna khallaga tawgi monga akhui gi mapudi yam ina khuli nangi mapudi yam laidai haidna ko tawgi monga adu ko slave mentality da leiba missing the politics to bo itagadi akhui ji khwadi gi laib thiba leba ama haibdo akhui oigane okay
Thank you very much, Ojai. Marik Chumba or Thambiri. A Makata Tazavoina, Pabung Nabakishor Laksage. Pabung Nakalamarum, have the Indiana, Northeast Yamna, have the Mirai, have it, except Assam Katanim, Mana, Kara interest, Oibe areas. Aduna even Manipur was the automatic neglected or a state, a Makakne have the Pabung Haman Batola Ruidavani. Even was I was a HEMCHANDRA Habiba. Have the Pahalgam Etexiki Matungina Hariba Pakistan the based over terrorists si Paratam Bibo in a missile etexi Indiana Pakistan the etexi Hore. Nakalamanda Hariba Pahalgam gi Kashmir si part of Indiana. Manipur is also part of Indiana Pabu. Adumakpu Makoina Haibada Koigi ethnic crisis ni Hari. Adubu ethnic crisis ne haragasun akoi officially chana gida taragasu koyo jatom chana su homju panbige bakoi internal disturbance and external aggression se lai reha den article 355 se chana de have issue makak yam chauna laigi masida koigi foreign gi khut yaure illegal immigrants in Myanmar dagi changi e have lai re even haidi terrorist zero tolerance oini haidana lauthoi bane dumakpu Pabung Hangat na yeng over the Jiri the Toki Ramakoi Mui Taruk Angang Macha Yauna hostess in a Tamaga Reap Katauraga Heart Labamatung the Ishing the Tadori Pabung Nakalorum the sea terrorism gi ignati have Zika my high doing over. Nasaki Mui Kuntaruk Sigido documentic Nuaite Nuaito Pawi Nakalamarum da Akwisi Asuk Yamna Northeast gi Masai Assam di Karami Yang Changi Adumakpu Hariba Manipur Haibase India Lengangna Asukmatic neglect over even Haribang Hari Akogi Pakistan gi terrorism ji Yokatle proxy so in a seasonary habits even cookie singsi India Lengangna direct Manipura Indian army sing Landa Yadramnina cookie sings a proxy so in a seasonary habits Hinari never Pabu. Sida lay ba pibam sida India lengakna ekoisi adumak neglect tawdana hauzik layriba India Pakistan gi issue sina adumak neglect tawdana lisang sina ekoigi waroisina mapurakna ba khona da batagadi pabung Manipur oigada ba pibam si yamna natai chada ba pibam khakta lak kani habagi miyamna akibe apprehension lay pabung gi mota pabung kari thambini ngi sigi matangda Kaya LEIMA ekoina Manipura uriba conflict se. It is just symptom ne ana bagi symptom do. Na ujike hariba si jiri daga penato ye kana hariba ngang ka hali kholen terjing se. These are nothing but ekoigi symptoms of some underlying disease ne ko. Ekoina ana bam le madam the fever da ore na hare. Fever se ana badu dinate is a symptom ne hariba ada madugi manungdale madugi dale underlying cause do underlying cause of the fever je koi investigation tawwa darkar lai aduna antibiotic pu pijaraga su anatraga maduga chanaba lairiba symptom haidi tholokliba some infection kara lairambe yai ko koi ga mana suppose koi ga karigumba cut tawdra kodna koina infection tawraga su mahi kuma ga mu tawga su koi fever la eriba ada fever do dil tawna be tang to paracetamol ko tak cha banduna di fever di subscribe tawgi ni ada manung la infection do di koi mado address tawroi hariba in the same way ai koi na budi Manipur se Bharat Sarkar na neglect tawbi na hare ko sumi kaisu madu yam chomba wafam ni koi se matai da leiba politically wena koi se power yam leitaba MP ani ga leiba Lok Sabha da koi gi se kaya leida ba dumba apikpa state amani hare ba aduna all along development gi da khangde atop hiram da khangde Bharat Sarkar na koi bu neglect tawbi hai sumadi masi factually correct de hariba ada amuk khoi Manipur manung yeng cheba ai khoi Manipur manung da singi lamda leiba tribal singna amuk moina complain tawri complain ka main tawge da Bharat Sarkar na thadar eba development gi pesha khudimuk che all valley da concentrate tawre khoi sing da di amda thadar bidre ai khoi bu neglect tawbire imbalance oba dungba development leire
हाइदना मखोइगिसु ग्रीवांस से जो फ्रॉम टाइम टू टाइम फोंदु इदना को से डेवलपमेंट के दबो और पॉलिटिकल के दबो और को फोंदुक्तन रे हरिबा से खुदम मराबर तमेंगलोंगा इम्फाल के येंगनरोगदी अदम डेवलपमेंट से खेने हरिबा को खुदोंग चादब से अजम से हिस्टोरिकल रीजन जियोग्राफिकल रीजन कई कादी मयाम लेरी अदुबो मदु यिंग खंथदबेदा अखोइसु हिस्टोरिकल नत्र जियोग्राफिकल टेरेन अदु मयाम दो कौथोक्तदना इम्फाल चलुबा फैसिलिटी मयाम रिम्स हॉस्पिटल लेबा जेनिम्स लेबा अदे खोइगी डिस्ट्रिक्ट तदी इमत लेते हाइदना मदु ग्रीवांस से अदुम फोंदु इबने बको अदुना डेवलपमेंट से नता कोई पॉलिटिकल के एंगल दम गेंग से हरिबको पॉलिटिकल कोइना इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल एंड अहुम थोना कोई नहीं हरिबको कोई इनी इशू म लांग बदमदा पॉलिटिकल की सिदा कोइना येंगबदा मणिपुर दा लेरिबा सिंगी हिल एरियाज हाइतारे को मसे मरोन ट्राइबल सिंग नागा नत्रगा कुकी सिंग तारी बनि हरिबको मखोइ सिंग सिगी वन मेजर ग्रीवांसेस ती अखोइदा politically properly representation pide अखोइदा governance तौबदा अखोइदा सरुक यहonde we are not equally represented असे जम चौबा अदम grievance मने हरिबा अखोइगी 2023 देदा अखोइना थोलैबा conflict सिगी eruption सिदने अखोइना ST खक्तंग येंग नतबदा अतोपा political लोइबसु खोइ येंग सेरिबा मतमदुदा लैबा सरकार से दा कैबिनेट यावरी से निमसा की बियन कांगपोपी रिप्रेजेंट तौरीनी कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट सिदा लेसी MLA अहुम गक्तनी को अदुगा अदगी अतोपा मिनिस्टर मना लेटपाउ हाउकेमनी माना रिप्रेजेंट तौरीसिना खोइगी टेंगनोपलनी टेंगनोपल सिदे कारी से कुकी गिदा हाइगदरा नगादा खरा टेंगनोपल से MLA अनि खक्तंग लेबने हरिबा टेंगनोपल का चांदेल का को अनि खक्तंग लेबिसिदगी मखोय अनि से मिनिस्टर ओहेले अदुगी ममांगे ताम दसु मखोय अनि से मिनिस्टर ओइरे 2017 की बीजेपी की सरकार दसु अद सेकंड टाइम दसु मोय अनि मिनिस्टर ओइरे वेयर इज चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट MLA तरुकाबा सिदा सेकंड टाइम सिदा मिनिस्टर अमते हापते हरिबा मसे अरानबा मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बिरेन की यामना लानबा अदुगुंबा पॉलिटिकल लोबा कनोमने हरिबा MLA तरुक लेरिनी अदु सोमदने MLA अली लेबदे मिनिस्टर अनि रोवरे MLA होल लेबदे मिनिस्टर अनि रोवरे टू टाइम सही मंगा टाइम से अदुना अखोइना सुम ताबदा MLA सुरचानपुरदा MLA तरुक लेबसिगे मनुंगसिदा बीजेपी की MLA कनो पाउलिला लेरे अदगी कनो लखौते लेरे अदि थालोन की दुमसु लेरे MLA अहुम अदगी कोई JDU रे सकेबा MLA कनो दोसु यारोगे MLA बीजेपी के MLA मरी लेरे अदगी probably I खमरा हिंगले कोई दोसु बीजेपी के MLA वाले ओनली सिंघाट के दुदंग कुकी नेशनल पार्टी है और मालिके ने अदुगी ने हेरिबा अदुना सिगुंबा सरकार सेंबदा रिप्रेजेंटेशन पीदबसे मसिदा अचौबा ग्रीवांस अमा लै हरिबा इट इज जस्ट नथिंग बट गसागे political aspiration migi kano tawbase Sri Birena fully understand tawdabadagi adugumba grievance se thon bane her madumane address tarongadamni adigi second issue ai political gasu khara mari lairabam se harap tamge bako from my own experience ko ekoi 2015 da Manipur People's Bill adi shops and establishment amendment adigi adu ada aina khara ek ohum ko pass tawe Manipur assembly da masida mainly ख्वाइदगी करी है नी controversial होइबा हाइगदरा यामना येनेनिंगाय पोसे कमेंट होगेदा Manipur peoples have a mage definition am yawewa Manipur peoples have a definition se lako matamda papandagi laiba se Myanmar dagi kuki meyam ama over so many years like ekwa aduma koi in 1951 gi cut off oi matam da Manipur people gi definition si the fit torok ta ba aduma si gi bill su draft to da chief minister N Birena kano to ringai matam da congress sarkar yawring da ma su ma ne adagi koi gi noria pakhang lak poi gi MLA or manupa kano to man RK anan ne moi khara da sinaraga draft hon mane na Sri Okram iwo bina sometime magi media da high bele madhuda yamna controversial oirisi comment ogeda
सिगुम्बा मणिपुर की लाक्पा कनोसिदा मणिपुर मपानदगी लाइबा मी सिंग कट ऑफ ईयर दुना कनो तोरको मतमदा मखोइसे मणिपुर की सिटीजनशिप मणिपुर सिटीजन हाइबदे लेते इंडिया सिटीजनशिप ओइबा मणिपुर पीपल सु फिट तौदबदगी मोइसे ग्रीवांस लेरदना एजुकेशन तौदना प्रोबब्ली 2015 की सिदा आई मतमदा चीफ सेक्रेटरी ओइद्री जुलाई रा कनो स्वाइसिदा इरांग थोलकपदगी पुलिस की फायरिंग दा मी मापन सीगी एरिबको ओके अद मसीगी सीरीबगी इरांग थोलकपगे मसी रूट कोसी कइनोदा मणिपुर पीपल्स की डेफिनेशन सिनेरिबो अदना मतुंगदा हारिबा बिलोम जे करी हानि गवर्नर एसएनपी द्रे गवर्नर ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दा थारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना एसएनपी दना हारिबा बिलोम दो चनबा यागिद्रे हेरिबो एक अहुम दो बिलोम दो अदना इवन कोन चीफ सेक्रेटरी दा ओक्रो इमो बि लेरिङै मतमदा मानसु वारी सानबगी थबकसे करिदो पाखेखिदे 2015-16 दो आई चीफ सेक्रेटरी वारी 17 की तंखाइ चलाखो खोय ओइको अद माना मतमदु द करी हानि करी वखलदगी नमदुदा नेगोशिएशन तौनबो कोनबगी कन तौदना मीजे मापन की मनुंग अमदी लैनुंग फुंगरगा अमग निपान दि लेहौदना एन बिरेन सिंह की गवर्नमेंट ला मतुंगदा नेगोशिएशन तौई नेगोशिएशन दुदा आइना मरुइबा लीडरशिप लौदना खोतना कन्विंस तौदना मखोगी पिहोम थोप कंपेंसेशन पीदना समटाइम 2017 की अप्रैल का स्वाइसिदा एकोय दमाय दong यानदना मी जे मसल लौदना बारियल तौगी मै कंपेंसेशन के पीरगा अदा आइना सिरप पुसलेसी करी मरंग गिनोयदा अखोइना गवर्नमेंट अमना तौरपा थबकता खतंग सेंसिटिव ओइबा अमा अतोपा कम्युनिटी न करी खनगदगे आइने हेदंग गमेना तौदबा अदुगुम्बा सिरी एन बिरेन सिंगी सरकार सिन पोपी यानथलके जो वार ऑन ड्रग्स दा पोपी हेद यानथोपा फॉरेस्ट सेटलमेंट लेबुजु एविक्शन के तौबा मी सिंदन वागदरिबा अल्टरनेटिव लाइवलीहुड नत्रग अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मसाइगी पोपी यानथलगा मखोइ सिंगसी अतै थाईलैंड दा कइदा खोइना पाबा खोपदि पोपी सि हम थाजन थारिमनेबा खोइगे गोल्डन ट्रायंगल सिदा मसिदा रिहेबिलिटेशन की प्रोग्राम अब अल्टरनेटिव क्रॉप कुम करेगोमा से नै पोपी दु याथा बतारगदि गवर्नमेंट नै कोइ स्कीम सिपीनी नै रबर प्लांट थाओ कॉफी थाओ नत्रगा वेजिटेबल थाओ फ्रूट थाओ गायना तौबना तबा ai ngameदना हेग सतना सिफाई में हम थादना ngसेगे मीना थाजरिबा फति इलीगली ओइको आइसु यानिङि अदा तौरिबा थबक खुतौदु थबक हैतब कौवेबसे थबक तो हैब तारगदि माजिगी अल्टरनेटिव मीम्स ऑफ लाइवलीहुड पिगदबनी इवन जुम 33 के सोंगजांगदुदा तांथोबुदैनेबा अदुसु प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की मनुंगदने इलीगली बदि मजु चुमम याय अदु ह्यूमैनिटेरियन एंगल दो यंगतबदगी येंगदना थबक तौरुबदगी मीदो नुमै पाइखलाइबनि हरिबा अदु वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द ngasi conflict से के सोंगजांगी जुजांग टेक मया लेबा जुमसे फॉरेस्ट की ए के मखादा कनो इविक्शन तौरुदन हेबा अदा आइन मसी पुसलै से कमाय तौगेदा हजिक मैटर्स बर्निंग ने इवन ngasi की न्यूज़पेपर दा यावरिसे ताखोन नागालोंग ना हाय अमना हाय अदना ngasi के इंसंगाई एक्सप्रेस दा फोंगे मोइना हायरि खोइगी वैली द लेबा पॉपुलेशन से सम 17 लाख खतनी हिल लेबना सम 15 लाख नि को अदुगी प्रोपोर्शन जेंगुरगदि मखोइगी लेबा सीट कुन से अजि कुन हारसे को हेमफम थोए अन डिलिमिटेशन तौबसे अखोइना मैदैना मासे थिंगफम थोकते डिलिमिटेशन तौब मतमदा मखोइगी सिजे मसिंग हेंगलकरे मोइ खंगे हारिबा अदुगो मखोइना पंदबदि डिलिमिटेशन तौबदरबा सेंसस फिगर दो लालियदना मैदैना येतबने सिमदि मोइ पंदेबा दे ओवरलुक दैट अदरा आइना पुसिनगे पॉइंट दि सिगुम्बा ग्रीवांस खरा लेरिबसे मसे अखोइना करी हानि एड्रेस तौगदने तांखुल नागालोंना हारि अखोइ को एक्जिस्टेंस से समाय तौरदि खोइ कमाय तौ को एक्जिस्टेंस तौगदोइनोरबा मतुंगदि नागागा मैदैगा मु conflict थोरप याबगी अदुगुम्बगी मसाक अमा लेरब्रायना अखोइ चिंगरे हेरिबा अदुना अरोबदा हाइनिंगदि either central government natraga state government singchina hojiki underlying causes sing mayam se underlying events mayam se khoi mase understand tawna ba mase study tawba tai study tawdana ngasai gi symptom da paracetamol piraga layeng badun ndi yaroi aduna politically ambition bu orga so maram charaga di si khudam na habda
कोई के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन तौद्रे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तरुक लेनी Yes. सो लॉन्ग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लेदरे एडमिनिस्ट्रेटर हापग तौरे अदु रेबो डेमोक्रेसी के करी अर्थ नो हरिबा अरे सेकेंड इशू मना मसी पीरसे हाबे वांदे आसाम द लेबा autonomous district ahumda 6 schedules ne hariba akoi manipur da 6 schedules chane de hariba masi pi ba yabra yadabra ji koi khanabam thokdro negotiation to bu yai hariba mi khuding ma ke loina aspiration lebam thokani governance ta makoi su inclusive oina makoi role yawningi minister oiningi si grievances mayam sing si address tawdana akoi ge manipur ge conflict se lotion badi khara wani hana ai admai tawna aroi we round right thamge Okay. Thank you very much. Pabung Yamarik Chumba World Thambiri. Makata Tazaboine, Oja Hemchandra the Laxage. Oja Hemchandra Kugi, Nakalamum, the Pabung Panbiba Kugi, representation of government ki matangsi. See a Kugi Tam the 14 Chingi Kun Lere. Masida even a delimitation gi issues, delimitation 2001 gi census is the base. The Rogata we are 27 the Taubusi. Tongan tongan bakugi district kaya dano marigi subdivision mapandara kaino acha uba kaino thoki ena acha hem ahoy aduda ngasagi pabung na sudum panbi gi ba ngasagi chief minister akogi former CM na war on drugs adagi protected forest eviction taukiba illegal immigrants sing tanthokadabni khokadabni haibasi ngasai alternative ways ama panbasisu masisu nakalamda Oja Hemchandra Chumdavanati, Muyuki, Hingamber, Hingiba Lambi, Patlaun, like alternative ways of Piba Habisu, have the Masisu Nakalam that Heidi Engelamarom that Dumak Ying Bayahana Kale. Educa even a quick education powder, a quick disabled or a passing Magi degree matung in a quick inclusive education and a lie in ever. Sigimatang the quick papuna so a quick Lai Batongan Tongan, but community sings inclusive over Yingam the Ying Agadi Masigi Yam Hai sing the Queen Chatpatagadi, Manipur the Toiba Kogi, Tokre, Maitega Cookie Twe, Paite, Topadi Twe even Tongan Tom Bakano sings at the Moctwe. Ado Singamatang that was a Hemchandra Moti, Karika Mina Tambini. Delimitation gi matangsi. Mutation delimitation yada not data. Delimitation adumina interpret to the la leva. Mutation delimitation to the yet by Harakati, Hariba, Wapandu, Yam land statement in Hining. Madam de Habjiki, Nagalona Harakbudunico Harris. Other Mitaina Hari di delimitation see Koyi. A chumba census report to the Toshi Hibenita. Lali Badu Hana Semduki Hibenita. Lali Badu Hana Semduktana, she delimitation to Boganda, Hengalakani, Hengalapodagi, Binipituti, and Pungingba. Adudin, Longingba Hitare. As we would teach him talking the Bugim to the city Karihane and the blame game Gumba Hagadra. I don't always. Some people's section Haragi, Marakta, Kogi Mitaina, Angobuni, Haragadi, Amubuni, and a Hydrigidum, Naileba, Yogdabus, Nate. My gay couldn't make imitation Zidadum, Midiansia, always imitation the Dadum, Yang, target Toradum lady, Masijo question of pay, Yang will pay. Hydriba, abnormal when I hang a creeper, missing do. Tidoxi, Lotoxi, Harakandi, Amuhana census toxi, Amuhanan coach teacher Harakandi, Karigi, support with Pidrino, Madame Duda. She as we were lady, Haidana, Amuhana Sagi, abnormal growth lady of something, Shida, Amuhana census town of Honabaganda, Madame Pamdu lady, people sing support Piggy Dem. Piggy the Marganda, Sadugi Dodum Pelor, as we do Adum Sakivaneva. At the Hojiti, Madugi Duda, Yumpamo, the good delimitation, Tautargadi, Achumba limitation, Oiroi Hibanida. Madu Cantabum Tue, Hariba, tribal people sing the Kadai, the Gis and Hilaga, Masida, abnormal in a hanger creepadu. Yam chum the Bamakang neba. Masida, Hingalay, but Sansil like even missing Duna, Hana Lazaram by missing Dugi, Saktung do, Matigani Habasi,
ꯃꯁꯤꯃꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯤꯁꯦ ꯄꯪꯄꯨꯗ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯑꯒ ꯁꯨꯝ ꯄꯪꯌꯥꯗ ꯌꯥꯕ ꯄꯪꯂꯩꯗ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯗꯝꯄꯤꯡ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯗꯝꯄꯤꯡ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯨꯝꯁꯤ ꯃꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗ ꯍꯣꯏ ꯈꯔ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯇꯥꯡ ꯑꯁꯨꯛꯇꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯄꯤꯈꯤꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯁꯤ ꯏꯚꯤꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯔꯨꯜꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯨꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯦꯝꯃꯛꯀꯗꯧꯕꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯈꯟꯕꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯇ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯖꯤꯜꯂꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯖꯤꯜꯂꯦ ꯈꯨꯟ ꯇꯥꯁꯤꯜꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯗ ꯐꯣꯔꯦꯁꯇ ꯀꯩꯀꯩ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯦ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥꯅ ꯂꯦꯞꯆꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯚꯟ ꯁꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯂꯝꯗ ꯆꯔꯆ ꯁꯥꯖꯤꯜꯂꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯆꯔꯆ ꯁꯥꯖꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯆꯔꯆꯇꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯖꯤꯜꯂꯤꯕ ꯆꯔꯆꯇꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯌꯁ ꯄ꯭लेस ꯑꯃ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯋꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏ ꯆꯨꯝꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥꯅ ꯁꯨꯡꯈꯟ ꯈꯟꯗꯦ ꯃꯥꯅ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯇ ꯈꯨꯟ ꯇꯥꯁꯤꯟꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯥꯗꯣ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯃꯤꯅ ꯇꯥꯛꯊꯣꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯟꯊꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯅꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯥꯅ ꯋꯥꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ खितंग ज्ञान तामिन्नबा अमा चंगी अदो ज्ञान तामिन्नदबदा सागी अमना अमदा सुम ब्लेम तौनबगी भाबसिदा सुमक चटपदुदी मधुमदी याम चुमदेना खले ngalingay matamdagi mafam sida khundada litadana leminraba miching chip punna leminaba haibasida yamna mateng pangnadaga amana amada sagonaraga leminabdu chummi aduga masigi agenda si tokai tabagi agenda si sum pura purga chat leragadi leminabada adu masana irang thokpa haibasida masana tayen saita Okay, thank you very much. Auza luishilakpadai oja tomcha da lakjage. Oja tomcha na kalamarom da khiki haidi even akoigi outer gi akoi MP oriba Alfred Arthur na mamang handak pangthokiba koi parliament da if subject to correction article 371 C ra adugi matangdra kaino habidi akoi chakthung manade developmental works in ching id masi equally tawbiu ka habo warolama jatom sa pukhat thamki ko si sima adugi akoigi oza hemchandra na hoji habiriba delimitation tawasi maitai na thingba nate akoigi subdivision da mapanda abnormal growth laiba singsi hana khandoba matungda delimitation tawsi aduna tatagati hana maduda khunda leitaraga leiramiba mi singdugi phangpham thokpa chakthung singdu maduda su chayet na balakani haibaneba masi ju kakninga yawda wa pamam kangnebo jatomcha masi gi matangda even haidi aduma lairiba khoi tongan tongan ba community singsi khoi ideas of manipur da yenga kanda mai magi community da mai magi religion da base tawraga haidi idea of manipur da di base tawdabada maduda oina chatpagi mami masu oza tomsa ta da banate masina aduma achauba manipur da issue ma si thoglai ba sisu masima nasu adum tholakpani habda jo haiman ba thoklaroi da ba pamong kangne oza tomsa kari thambini si matang da si yam lai buk thibi ne khoina sida nainaba matam da su naina roi da ba pal loi da ba wa si khoi pal loi da ba yam sensitive ba wa yam yaure tasengna yam laina ma pande ka ngang ba ya ta wa khari yauri hojik kano da chingi sit kun leiba sida proportion kamai tawra mamang da delimitation thimu matam da 2011 ne hoji 2025 ni sei tarau hundoi surabane
Hoji group ama illegal immigrant ne and high group sigi MLA masing ji kya wara bano masi moi khang bra makoi hoji makoi na leiba jaga do hoji ki group sina tan ba hora bane khoi gi ni hai da masi khoi khang mo pai number 1 the atopa mana aina ngasai haijibu khoi Manipur sida Manipur mo inclusive oi lebak sibu prithvi da krai de mo de masing yam jadraba kambu mayam ma khoi gi ningthau pali ngi gi ko khoi ji tongan separate identity ama pi dana mase khoi amat to oina ko khoi yek salai macha ne hadra khoi punna hingmina rab ne masi ne ba moin thugai na ba tawris ta seng hai tar ga di hojik 371 c je ai haning ngom le adu ne kana na phumum ba bom no bus bu kana na thamum ba bubi tribe no hojik kang ba hore je hojik moi na khoi gi kai je hojik Nagaland gi hui nei na dri ne Nagaland da ko central government na eje hol pesa thadar puse governor na yen thoi ne to insang district ki asuk resop Nagaland gi asuk ai ne yele asira ba moi pamis 371A or ngane Nagaland gi so ai na soi daga de masigi moi gi special provision je it is very dangerous India da sat pa lo amta Nagaland da chalo Nagaland gi moina yadraga di Nagaland gi lom ta Tuensang district chat pa yadi ba Tuensang district ki district council na ya ba pidraga di asi ne ba somna kanda ko naga unification ha ji kamde na khoi naga ji punna le ji mo unify to dri ho ji akhoi Manipur da laga to ana ata han be wa ne ba masi si gi forum de nei na ba malam cha de adi yam sensitive po da ne adi akhoi history da akhoi punna le ma se amang asing ha bi pusala ga khoi tongan ta hale masi si de nei na ga dro khoi hoi na cha cha ba khoi jin fogi matam de khoi ji mange ha dana mayam gi lekai gi asiba phum ba mai thabam da khoi than po na ti ni only after independent ora kanda khoi gi kana Maharaj Buddhachandra matam da Ukendra ji gi matam amang sing ji lokthoi na lokthokra matung de gi ni lai si akhoi si gum ba si gi social problem ma lai de masi tongan ba ne ha ba akhoi gi concept ta asai moina ma hiring ko aduna ne hai je akhoi hoje kano gi ko ST gi quota le ro Manipur karamba group na ST quota je loge jong ti yeng sai si mam di kano da akhoi ji ko community contra hom doi na contra ma thik le re moi jing jau ji proportionally phangi bra hi yeng mo tam yog dribo kambu ma pa di lak ko kambu ne hek chang pa gi ST ji pi re ta seng na hai ga di masi gi po se akhoi kom na yeng mo sang ha aduna masi di ko akhoi na nei nei ni haidana kan se mi party ju sudu bi adi close door da nei na ga da ne yam kum na to ga po ta hune aduga si hoi pangang ngam phatte khoi ngang su khoi na yam ngang ba yaw du noi ti hoji kangla ji lu ni salai di ne amana ancient munu ko monument ki makha da ase it is a protected monument ne ba se aduga Manipur ko khoi town planning e ki makha da ase ama lokthoi ba se scheme area ne lauri ba ek ani chat pa ya bro ama dudana thaini gi leramba ari ba si yokat kadam ne haba Manipur town and country planning eki makha de le ji thugai ro anu township sam sem haba masai haining de ba akoi masi yam tawje ba masi tawbi ganu ek ani chalai bi no kangla de ek ani chalai ji kai gino aduna ne ba akoi gi bureaucrat mapuk sem de haji adu akoi na har pudo du ne mam de kai gino moi ji khang na pangdok to hoji yam samna har gi ne lang tok sana mage asengwa khubam se wangbo gi sisu amani ne wangbo doji ke dori ge what is happening in wangbo wangbo gi sana magi lightning lai gi mafam se hoji ke dori ge hani gi lejeram ba lamdu mangal laga lam pisak am lokthoi lang tok sana magi ne kananom na sare mamang de lei budun kananom na sare si changba ya bro wangbo sana magi se lokthokra ba matung da guardian khanna na ba notification thobo si lo si phajana chalai da ne ba aduga ngasai oja keno na habi ba adumaina akhui gi government gi leiba property Manipur si lai gi leiba oi bani na akhui gi any where da akhui umang lai leirong ne ba adumai tok dana ekta snukoi gi dia thamba ya ba akhui gi ya da bra haidana mi gi government gi plot manung du da kan hekta khin ba ya bro mo gi ekta prayer house ekta sajin ba ya bra ba sikana na tahun bano matam matum ni tahun bana tro kari dum ta Manipur da unrecognized village aba mingam tholai ji kari gino ba wai kari dum ko khudong sa ba pi bi kari gino ba pangpo pi se
मोगी कुन नती ने 19 खक्तनी ने कांगपो पीछे इज जनरल सीट हजी जनरल सीट की मसक से मांगी द्रो मतलब ममदा पामई कार में बनी अदुदिगी नेपाली काजर में बनी हजिकती लोइग्रे सलाक सागरे हजिक नाम त संग याबो मोंग दे लेत्रे असी कनाना थोन मनो अदुना हजिक सु अदुंगाय ने हजिक येंगो कनोगी याम लाइबक थिबको कनोगी हक तक इलेक्शन के हक तक इलेक्शन रिजल्ट में किदमता मणिपुर को मन याम डॉक्यूमेंट मैम मै थादो करे मै थार मतुंग मदुगी डॉक्यूमेंट सिंग दो अखोई सुमाय तौदना अखोई डॉक्यूमेंट दो मन सेंगुत कनी अदु नोटिस हमते अदु थबक कोइन पांथो किद्रे अनबो सर्वे हम लाक्सले सर्वे सिसु माय पात्रे अदु नदि कइदौरे हौजिक लैबा योमदे सीजन 1960 की रिकॉर्ड सीजन रे ओके सिदी अनोबा एके मतुगिना एमएलआर की मतुगिना अनोबा सर्वे लाक्तोको मतमदि चनद्रबने हाबा अदु उपाय लेतुमनि 1961 की जे 1960 की सर्वे की सीजन ने सिबु करी लो नो सिगुम लो से लैबि आब्रावा मणिपुर सिदा इलीगल इमिग्रेंट तौसलैबा अदि तागदे होजि मोने सिपनिंगवा अखोइगी तंपाक्तना अखोइ इसान थादोकजबा चिंगदना मोने थादोकबा चिंग थादोकबा जाति थादे साउदर्न साइड सिने हमकन थारिसि साउदर्न साइड से नॉर्दर्न साइड से वकल खरा खंदब कुमना खंदब हम चांगे हाब मरमदि कइनो त सो लेजि कनादनो हाबदो अखोदि हम कन्ना प्रॉब्लम होरि से साउथ से ने अन लोइना फॉरेस्ट के ऑफिस के ले मै थादो करे पुलिस के रिकॉर्ड लेक्रे से लेक्ता तागदे मोइ ने कमाय हाइदोरि मोइ ने कमाय हाइदोरि के पुलिस द रिकॉर्ड लेक्तगदि अदुइ तागदि असिगुम्बा पोट मयाम से करिनो न हाइबा मतमदा अखोइ गिदि लाइब ख्वाइदि थीब से कइनो द हेड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी से अखोइ मीन ओइजदे मी की मीन ओइ अखोइगी न ओइर चो रिटायरमेंट चलमदाय गुम्बा उपाय लेक्तरा अंद ओइबा हातनि अदुना तसेंगना मसी येमुतागदि अखोइगी ओक्रमी बुबगी मतमदा अखोइ आईएएस यावदबि यारोय अदिगे आईपीएस यावदबि यूपीएससी एग्जामिनेशन की पोर्टेंस खंगना माना इंसेंटिव पिबिरंबा अदिगे मो अखोइगी एमपीएससी की एग्जाम से मतम चान चान लौदौने न तरुमसे मसीगी दमते मागी होना जमन सिदे अखोइ हिस्ट्री दे लेहौने हजिदि कइदौरे मो हजि जीरो दौं चले हजिदि करी थोकले करी लाए हजिक चुम्बर लाम्बर खंदे थबक खनब मीदी परीक्षा इरमदब मीदु खनगदबनी है पोदम थोले हजिक रामद इदे अखोइना पाउ ताबदा कोन इसनदौरिब अदुनदि एग्जाम सुम्ब कॉम्पिटिटिव एग्जाम तब मतमदा छात्र लोइनमक से सीसीटीवी अमु खिलगा मदुगी रिपोर्ट टु पिखलपम चंगेबा येंगदे नॉट द पेपर ही इज राइट माना आंसर पेपर टू नतब आंसर टू कमाइने इगेबगी रिपोर्ट से चंगकदोरेबा मरमदि कइनो वी आर सो एक्सपर्ट कॉमिटी हाबजे मणिपुर हाबजे हुरामदा सुके मते एक्सपर्ट होएबा एकदम थोलकनेबा अदुनदि हौजि आंगाम सिंगसे आमखान हाइजे ए परीक्षा थाबिनबदा इदब सुमाव इदब खरा यावरे हाइ एग्जामिनर्स ने न खलरोय असिनि खन्दोइसे अदुनदि कदोरे माना मदुदा सिजनर ममिंग थारम सिजनर कोलम दु मने चंगदोइसे कोलम दु होंगनोना अदुनदि एग्जाम लोरको मतमदा इदब पेज दि कथतपा म चंगे कथतबा याव तागदि मदु चनरो हैदन अदुनदि मसीगी पोसे अखोइदि यौराबने अखोइगी सोसाइटी द चारिब सुमजे अदुनदि तमिब लाइसि करियात थोइए मरांग नाजु निट की परीक्षा तौरे यस यस निट की सेंटर से काय काय पीगे इम्फाल सेंटर पी कांगपो पी चोरसामपुर पी आइदी गेंगनिंगिने गेंगे ना हंदक सुमाय थब खर लबो मतुंदा कांगपो पी चोरसामपुर द थाब बी सिंजे चाम फंगिने सी ओबे आब्रो सी भागिराबा सी गुम्बा मतम ममा अखोइ से यौराबने सी नत्रो मोइना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अखोइ कुसी तौजगे हाबा अदे मो नोटिस थुगारी से कइना नते 6 शेड्यूल न थुगाइबने हाबा 6 शेड्यूल न असम थुगाइबने बा 6 शेड्यूल द करी यावरी 6 शेड्यूल चत तारगदी फॉर को 6 शेड्यूल चत मफम दा फॉर एवरी रिकॉग्नाइज्ड शेड्यूल ट्राइब एरिया शुड बी डिमार्केटेड हाइने हाबा ओके शेड्यूल ट्राइब मखल मंगा लेब मतम मखल मंगा सिगी एरिया डिमार्केशन तौदरिनेबा मणिपुर से क्यानो लेजे 19 नत्रो 19 के एरिया ने दि लाम थोइद्रो ए सिदी कनोगिनी ने अति चंगबा यारो हाइदि सिनरोद्रो मन अखोदि पुन हिंगमिनक कांगुनी तंपाकसिबु कनाना मितेगी लमने हाइगे तंपाक तारिबा कनो चिंगमी मैम सिदी जे चिंगमी हाबे याब्रने चिंगमी हा तागदे अखोइ सुने मरमदि कनो अखोइ सी लेवल क्याम वांगने लेगेबा 2000 फीट अबव सी लेवल नत्राबा मणिपुर से मीन्स सी लेवल मोदा अखोइ जो चिंगमी नतब्रो अदुगा तंपाकने मितेगिने मिते पांगल लेदि मयाम लेदि अदि मोगे अखोइगे चिंगी जात लोइनमक खुनदारी सिदा सिबो
segregate to we abro masi to we yana no kari no haiba matam da manipur da hoji bo de palai ba ko manipur mang na to political party do na thamamba lo do na ne ba kari ge 1967 da hoji khanari ne 1960 da chief ki right lokthokre kari ge manipur da kari ge kano so chalai de no ba adu so president ge sen phangre sen phang mun mi chana ga dabni mizoram gi chat pa loi gre akhoi dana kari gi chatte akhoi dana pass to ba chatna gra ba gije thok ra po ta mo kari gi namjal la ga thami no adi mo kari ge akhoi da hilera kari ga thoi so sambur ko mane hilera oi de no sam so sambur town bo so sambur je pura bhili ni na ade hana ju chalami sadar hill saiba singje bhili gum ngak tani asi kari gi hill lok thoi ge ba adu ta ga di hayeng da gi di sumai to na kangla che ju hill ne ha tar di chat da dori ba sigum lo je kana na semu no ba aduna ta seng na hai tar ga di ko khoi manipur se masi sikop chana thuai da ba ya de ha ba se political party am gi em ne ba adu gi political party da na hojik ti aseng ba sa da na akhoi na tra ga di lebak chi kan mangam marui kan thuk lei ne madu da ngaw bu kangbu umsu lei di aduna di akhoi gi ojaba akhoi gi lebak chi bu kan ge da ba akhoi gi maikai chi bu kan ge da ba akhoi gi ko thinker political kano sange ba political class am sange ba akhoi mang ba ya roi noina sanari ba lila je akhoi sum ta ta roi ha ba ko masi to ba ya roi du ga akhoi su fajana hingadabani central government ju noisu gyan taw akhoi divide and rule policy je manipur da sanabi ge no ha ba se masi hai ba ngamba akhoi gi political leader sang he hoji ta sengna asam chawkha lab je kamna te mogoi gi leader du nani hoji tarun gogoi matam da yam chawkha lamina asam tarun gogoi pan ring da akhoi satli asam chattu matam da gawati asuki mate pura islam go samane ma pamum tung de jar chawkha le adi matung de da hoji mo laiba hoji present dispensation na fajana mo makha chate bir asi party da leite hab magi leader du da lay da akhoi gi su leader se khani gi asobe du khangba ngamba ko aduga akhoi gi laiba akhoi gi chingdam gi oiba aseng ba saktam je ko puruk ngangwa da leader gi matam ne ba hoji se mam di kai gi na ba da north east da larimi se ko akhoi mitei ago tripura se musale tripuri sing je upai lite da na tripura da akhoi gi lambiyo ha ga labni ka sari mut khare aduna di akhoi sidai da laijaram ba kingdom hagadra adi besing jauji loina mo mutat pa loi abane ba manipur haja manipur si mutat pa matam dagi di akhoi manipur di north east pura mo gi ko khongya ki ta thong gi ha ba kangbu du gi di mesi matono gi dorim ne ana handik tawri di ngarang hana ma laure na a keno je pakistan da du oita ga di keno ga pullaga keno je north east ki lokselani ga asi gi ka che tu lei asi gi wakhan ji khalaga akhoi kama hingmi na do no ba tasing na ta ga ne keno da lei ba kano de Bangladesh le ba mayam sibu akhoi Bengali ngata na trana mana majorities Bengali matamong de Bengali sawar pone Bengal si ngasagi ko kano mo ge British matam da mo thugai biram mo de India gi matam da mo ani rak ka gire si ada si tasing na ga de masi yamna nungai de bo dam ne ba aduna akhoi punna le mina ba ma changi punna le mina ba gi wakhan khan bang ba akhoi leader ma changi aduga mase akhoi gi amada khara tongjen daroga ko ngasagi keno ta udu di yong na tan yen bagi type ta torga akhoi ju sini mo ju sini ko sigi ba prithvi da yam chakol ba mayam sigre na hoji ancient civilization na ta udu sum phangi sidi akhoi ju mana yam chakol me ha ta jo akhoi hing bangam da ba civilization na morga da akhoi ju dum sigini na adar made akhoi adu hingning mani na hingna na thabak tawmi na si ro akhoi mase na hatok na ba thabak te akhoi taw da ba phai ba duga hoji lan hori ne ba hori bi singje asi ju mo ju gyan ta bi मरम दी कनो तो पृथ्वी से को लाइव चलो तो मफम लेती मोसे तुम लाइव दने मीने इंजलगा चतपगे थबक तो बिगनो धर्म के मिंगा को लेबाक थुगाइना बदी तो बिगनो आइदि मसी कतंग हाइजे ओके थैंक यू वेरी मच फॉर तुमसा लोइसिलपदा अखोगी ngasi tongan ba panelist ahummak na isai sagi ba warol kayama thambiduna pukat liba topic asi mapung phan bi boidamakta hanna panelist ahumokpu newtv makedagi thagarpa phungdokchari thank you very much for sparing your precious time loisilappada khoigi ngasi pukachari ba topic asida tongan ba panelist ahumaki tongan ba warol kayama thambigre masida miyam gi apprehension adumak lairi habadi akhoi chahi ani helabani na hauji india amadi pakistan gi lairi basigi issue sida manipur gi lairi be issue si pura divert tawkigedra haibusini adumak pu hauji president rule gi akhoi tha taruki proclamation di pass tawkrabani adumak pu
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯔ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯋꯥꯅ ꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯀꯣꯟ ꯅꯥꯀꯣꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌरिꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯕꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯥꯁꯤꯟ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯕ ꯂꯤꯗꯔꯗꯨꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯍꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤꯁꯨ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯏꯚꯟ ꯚꯣꯠꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯍꯛꯁꯤ ꯂꯨꯄꯥ 500ꯗ ꯂꯨꯄꯥ 1,000 ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯁꯨ ꯃꯁꯤꯃꯛꯅꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯃꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯐꯝꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯤ ꯑꯃꯇꯪ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯁꯤꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯄꯨꯂꯞ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯦ ꯊꯝꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯇꯤꯜ ꯗꯦꯟ ꯇꯦꯛ ꯀꯦꯌꯔ ꯁ꯭ꯇꯦ ꯁꯦꯐ ꯑꯦꯟ ꯒꯨꯗ ꯅꯥꯏꯠ Welcome to The Happiness Program is a program for success, peace, and strength. If we attend to our breath, our whole system gets rejuvenated. Manipulating the breathing, you can change the emotions. Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯎꯖꯕꯦꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯐꯔꯒꯥꯅꯥ ꯁꯤꯇꯤꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃꯅꯤ ꯐꯔꯒꯥꯅꯥ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯀꯦꯝꯄꯁꯅꯤ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯀꯦꯝꯄꯁꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯀꯣꯂꯦꯖꯅꯤ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 1,000 ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯦꯠꯆ 2 ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯕꯦꯠꯆ 2 ꯑꯩꯈꯣꯏ Fagana Institute of Public Health Leire, first year student and second year student, Mayamo, Masing to hostel singer Lairaga, Mahiruka Ama Lake Tami, Manung Sida, features of the opportunity like the historical traveler Moikiva, Ibn Batutana, travels of Ibn Batutana, the magnificent city of the world, Haramba, Samarkand, have a city to the knee. Position minus 2 degrees Celsius, equivalent. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯞꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯔꯚꯤꯌꯨ ꯁꯃꯔꯀꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯐꯥꯁ ꯐꯣꯔꯋꯥꯔ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯥꯈꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯕꯤꯔꯤꯕ ꯐꯤꯆꯔꯁ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯡꯗ ꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯁꯃꯔꯀꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯖꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯆꯔꯁ ꯂꯦꯟꯁꯀꯦꯞ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯔꯤꯖꯟ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯀꯜꯀꯔꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯃꯤꯔ ꯇꯥꯏꯃꯨꯔꯒꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯁꯤ ꯁꯃꯔꯀꯟꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯦꯒꯅꯤꯐꯤꯁꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯏꯀꯅꯤꯛ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ 14th century ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯁꯤꯁꯨ
ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯆꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯔꯦꯒꯤꯁꯇꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯔꯦꯒꯤꯁꯇꯥꯟꯁꯤ ꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯂꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯈꯪꯅꯩꯕꯁꯦ ꯔꯦꯒꯤꯁꯇꯥꯟꯁꯤ ꯊꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯟ ꯏꯁꯂꯥꯃꯤꯛ ꯊꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯗꯦꯟ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯁꯦ ꯃꯃꯥꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯇꯤ ꯏꯠꯁꯦꯜꯐꯁꯦ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯎꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯎꯅꯦꯕ ꯕꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗꯤ ꯋꯤꯟꯇꯔ ꯁꯤꯖꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯉꯥꯛꯇ ꯆꯠꯄ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯠꯇꯦ ꯈꯔꯗꯤ ꯁꯥꯠꯂꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯇꯣꯞ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯅꯣꯠ ꯖꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯖꯕꯦꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯏ PG ꯀꯣꯔꯁꯦꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ MBBS ꯀꯣꯔꯁꯦꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯥꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯇꯔꯀꯤ ꯏꯔꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯝꯃꯤ ꯏꯚꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤꯁꯨ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯍꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯪꯕ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯒꯤ ꯐꯤꯆꯔꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯠꯆꯔꯛꯀꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯏꯟꯇꯔꯚꯤꯌꯨꯁꯤ degree certificate baccalaureate 1930 Samarkand Institute. infrastructure yam pai ada mogi syllabus se medical council of india ga su yam susana bahai tare ko community medicine jaga ra work toroga net program where from basically from india was part of it so do you know manipur yes